محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب يا بر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أنباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين وأنبات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عاصم wa Asim bin Umar lan saking Sayyidina Asim bin Umar. Asim nika julukan lain Abu Umar. Wa Asim bin Umar andi anak nyamanah Abu Umar, nyaman Umar berkene kocak Abu Umar. Asim nika adalah embah daripada Sayyidina Umar Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz. Mbah Asim andi julukan Abu Umar. Sera kompoya ota bepotrana kompoy yang kipeneka Jaddu Umar Ibnu Abdul Aziz. Seka dima kepemimpinan Sayyidina Umar Ibnu Abdul Aziz nika Umar bin Abdul Aziz nika hanya 2 tahun, tetapi karena keadilan beliau benih hanya mengerukunaki manusia tapi ngerukunaki antarana hewan buas hewan biasa nekakan. Nah, dari pihak ibu jadi beliau neka adalah setretan sareng Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar andi tretan nyaman Asim neka. Jadi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, Asim bin Umar ibn al-Khattab. Berarti tretana Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab nyamana Sayyidina Asim bin Umar ibn al-Khattab. Beliau wafat sebelum beliau lahir sebelum wafatnya Kanjeng Nabi kacek 2 tahun. Beliau lahir wulida qabla wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisanaten. Beliau lahir pada tahun kedua sebelum wafat Kanjeng Nabi. Beliau terkenal kelaban wasiman jasiman khairan fadilan syairan, terkenal orang mulia, terkenal penyair, terkenal orang bagus. Sayyidina Asim. Nah, wa Asim bin Umar lan saking Sayyidina Asim bin Umar an Anasin saking Sayyidina Anas wa an Uthman bin Abi Sulaiman lan saking Sayyidina Uthman bin Abi Sulaiman radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhum saking kabeh. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atha ngirimaken utawa ngutus sapa Kanjeng Nabi ngutus Khalid bin Walid ing Sayyidina Khalid ibn al-Walid den utus ila Ukaidiri maring Raja Ukaidir, ila Ukaidiri maring Raja Ukaidir. Ukaidir bi dhammil hamzah, Ukaidir ba'dal kaf muthannatun tahtiyatun fadalun muhmalatun faraun. Ukaidir ila Ukaidir maring Raja Ukaidir. Dumatil jandali ono ing tanah Dumatil jandal. Dumatil jundali ing tanah bidhammidal
wa sukunil wawi dumatil jandali ing tanah dumatil jandal. Bene Abu Janda bene sak klero. Dumatil jandali ing dumatil jandal. Fa akhadhuhu mongko padha mongko nangkep sapa Sayyidina Khalid bin Walid lan tentara-tentarane Sayyidina Khalid bin Walid nangkep hu ing Ukaidir, rajane tangkep. Oh hebatnya. Sayyidina Khalid bin Walid mampu nangkep raja daripada tanah Dumatil Jandal sanyama Ukaidir. Fa atau mongko padha sowan sapa Sayyidina Khalid utawa nggawa, fa atau mongko padha nggawa keneng tawan sapa mongko napa niku padha nggawa sapa Khalid bin Walid lan tentara-tentarane nggawa bihi kelawan nggawa Ukaidir, tangkep. Fahaqona mongko ngrekso sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam damahu ing getine Ukaidir wasalaha lan damai sapa Kanjeng Nabi hu ing Ukaidir alal jizyati ngatasi bayar jizyah. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Dari Sayyidina Asim bin Umar bin Al-Khattab, putra daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang kipenika Sayyidina Asim. Jarangnya Asim badan yang kanton yang namanya mana taman Gus Asim. Sayyidina Asim ngeriwayatake hadis dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, juga niriwayatake dari Sayyidina Uthman bin Abi Sulaiman ibnu Jubair, putra daripada Sayyidina Jubair, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus atau memerintahkan Sayyidina Khalid bin Walid untuk mengajak Islam kepada Raja Ukaidir. Akan tetapi nolak. Sayyidina Khalid bin Walid tanggung-tanggung, saya ajak niku bener cuma orang hek-hek, bener kelas bawah. Saya ajak masuk Islam niku Sayyidina Khalid bin Walid adalah seorang raja. Nyaman Raja Ukaidir. Ya cek Islam fa'abah, nangka tak gelem, menolak. Rajanya tak gelem. Ukaidir ini tak poron ya cek masuk Islam. Fa'akhaduhu. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid dan pasukan-pasukan Yajek Sayyidina Khalid langsung menangkap Ukaidir. Raja yang tangkap, wajib tanpa perlawanan. Tangkap. Sayyidina Khalid bin Walid ini sahabat seandi julukan langsung dari Kanjeng Nabi Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Julukan lain dari Sayyidina Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadi pedang Gusti Allah. Sayyidina Khalid bin Walid nika masuk Islam setelah situng peperangan seka dima peperangan sangat dahsyat nika berneng perang Uhud. Beliau kita masuk Islam. Khalid bin Walid sempat mekalaring Islam saat nikah. Strategi perang Sayyidina Khalid bin Walid ini kok terkenal lihai, terkenal cerdas tangkas di dalam masalah peperangan. Jadi ketika perang Uhud nikah umat Islam, para sahabat nih kayak pesan bi Kanjeng Nabi, jak toron dari gunung ria, pada gunung rumah nikah gunung kenek ya dan Uhud nikah untuk memanah. Jadi bodoh orang yang bawa pasar pasukan khusus, saya tokang memanah.
mongko mangken apa pasukan sebagian medil di atas sniper Kanjeng Nabi, para sahabat se ahli memanah nih. Sniper Kanjeng Nabi ini beri atas gunung Uhud, can Kanjeng ning di atas gunung Ruman nih kene can debun Kanjeng Nabi jak turun dari gunung ria. Karena yang kekala bi para sahabat akhirnya sene atas gunung nih ketoron, sniper nih ketoron. Mundut harta rampasan, pikir menang. Padahal pesan Kanjeng Nabi jak turun. Taoning padahal nikah adalah strategi Khalid bin Walid. Ketika turun si sniper nika turun, pasukan pemanah khusus gila terlatih turun serang dari budi. Nyerang kan Pak Jeren Sidina Khalid bin Walid. Adik Sidina Hamzah pun gugur ning medan peperangan Uhud. Nama Khalid bin Walid mulai diperhitungkan. Pertama kali masuk Islam beliau langsung kirim bi Kanjeng Nabi memimpin perang Mu'tah. Perang Mu'tah nika berkecamuk sampai riwayatake Sidina Khalid bin Walid nika ganti pedang sangat pedang. Pedang pertama potong, walak boleh potong sampai sangang pedang. Mereka nanti julukan Saifullah pedangnya Gusti Allah. Perang Mu'tah nika Engkipan nika Sayyidina Ja'far menabi tak salah sepopo Kanjeng Nabi Sayyidina Ja'far sepopo di Kanjeng Nabi Sayyidina Ja'far bin Abi Talib tretan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far nika gugur ning medan peperangan penika. Karena Sayyidina Ja'far bin Abi Talib nika tugas bi Kanjeng Nabi untuk neku bendera. Neku napa kalimatut tauhid la ilaha illallah liwa jak sampai keker ya can Kanjeng Nabi mun keker kalah saking dari hebatnya Sayyidina Ja'far tanang sekanan kayak kotong teguh bisa kacir kotong tolges bi moso sampai kekek pada akhir sedih ning perang Mu'tah. Maka ketika Nabi SAW alingkiban para sahabat, Kanjeng Nabi ajawab salam, waalaikumsalam. Sahabat heran, ajawab salam kepada saya ajunan ya Rasulullah, Ja'far At-Tayyar kan pun saya ya Rasulullah. Ja'far tanang dukla aja Nabi Gusti Allah gente kelembang mereka dijulukan At-Tayyar sing abeng. Tanang saya ketok sekanan kacir ketok sekacir akhir Gusti Allah gente kelembang ning swarga sing beliau uluk salam dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam andi julukan Ja'far At-Tayyar. Ja'far sing abeng ingak manuk. Luar biasa Khalid bin Walid nika nyaman tibi ingki peneka Abu Sulaiman Khalid ibn Walid Al-Makhzumi. Ndik julukan iki Kak Dinto Saifullah Al-Maslul. Banyak cerita-cerita daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Aneh nah. Sayyidina Khalid bin Walid nika setiap kali peperangan pasti helm pancet. Pengaman kepala nika pancet. Ning situng peperangan Sayyidina Khalid bin Walid nika ketika musuh tepak berhadap-hadapan Sayyidina Khalid bin Walid nika sibuk nyari helm nika geger elang tak temu. Wis kenapa ngurusi helm musuh ya ada Mbak Andria ya Khalid. Dah. Nyari kanan kiri ada ke bude sare. Wis dikit melepole helm je banyak peralatan perang gampang dikit mun menang dina banyak jarahan harta rampasan dikit karemele dikit. Jawab Sayyidina Khalid bin Walid lah. Karena ning dalam helm je beda pan berempan obun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jeri yang kau beri kemenangan, beri bantuan tining Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau benih sibuk nyari helm tapi dalam helm pengaman cetak je beda beberapa helai obun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghargai Sayyidina Khalid bin Walid dekat obun Kanjeng Nabi. Cintanya luar biasa ke Kanjeng Nabi Sayyidina Khalid. Cintanya luar biasa. Nah, ketika
Sayyidina Khalid bin Walid aneka diperintahkan oleh Nabi deka Raja Ukaidir sebereneng Dumatul Jandal gila untuk memeluk Islam. Ya cek Islam, fada'ahu ilal Islam. Qadima Khalid bin Walid bi Ukaidir ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Khalid bin Walid dengan membawa yang nama Ukaidir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ilal Islam. Ya cek Islam si Raja Ukaidir gila. Karena laki Islam. Bawa Islam ni ke agama yang sempurna, agama rahmatan lil alamin, agama yang peduli tentang sesama, memanusiakan manusia. Wah, memperhatikan manusia, cek manusia, binatang pun merasa terlindungi. Aneka Islam, faba, maka si Ukaidir gelap menolak, tak gelem. Fa'agarrahu 'alal jizyah, maka ditetapkan harus membayar jizyah. Nah, akhirnya membayar jizyah. Karena si Raja Ukaidir ngajak damai, ngajak damai dengan Kanjeng Nabi dengan catatan tak oleh ganggu, juga harus membayar jizyah. Nah, hadis nikah yang kita nerangaki bahwa wajib membayar jizyah bila beda napanya mana orang setak kalau masuk Islam. Nah, jadi ejaga punan. Ejaga, dera-dera ejaga. Seberengkali aman punan. Fahakona mongko ngrekso sapa Kanjeng Nabi damahu. Akhirnya karena beda perdamaian, beda suluh, masuk Islam Khalid bin Walid nikah setelah kejadian Sulhul Hudaybiyah. Setelah beda perjanjian Sulhul Hudaybiyah sebenarnya kota Mekah. Karena Kanjeng Nabi saat nikah larang untuk masuk kota Mekah. Khianat tending Sulhul Hudaybiyah. Sampai makin beda nyamah Masjid Hudaybiyah, tempat perjanjian Kanjeng Nabi. Setelah tarir penikah, kejadian Sulhul Hudaybiyah nikah, Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, jadi aman. Derene si Ukaidir nikah aman. Tak terganggu karena ampun beda kesepakatan kita nikah kalaban majar jizyah. Nah, menikah hadis adalah narangaki bahwa perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang yang Islam terus aben menolak lalu kemudian odik ning tengah-tengah umat Islam, ya mau tidak mau harus bayar jizyah. Harus membayar jizyah. Maka aman mengani kamu nonton ya harusnya perangi. Nah, pon sekonek termoga titi ilmu pengetahuan semanfaat. Amin. Cerita aki nek sekonek ngak nikah sopaja nek sekonek panjenengan kenal dengan para sahabat. Begitu mulianya para sahabat, begitu agungnya para sahabat karena manusia-manusia pilihan langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid nikah pernah juga yotos bi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Neng situng peperangan kabar berempa moso kabar berempa moso 3.000 tak banyak ngi bebelu ngatos Sayyidina Khalid bin Walid tak imbang wak saking duri hebatnya Sayyidina Khalid bin Walid ini sampai mau perang ini kebene tak imbang mau 3.000 ngecek 6.000 menang kan pantas hampir 100 peperangan lah Sayyidina Khalid bin Walid ini tak terkalahkan 100 peperangan Sayyidina Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan. King se parang gini ka tepak ning perang Mu'tah sampai agente sangang pedang. Sayyidina Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan. Jotos bi Sayyidina Umar bin Khattab ning untuk menaklukkan situng negara berapa kabar pasukan Pak Ibu belum ngatos be. Hebat mare wong. Dadi mosona belum ngebu mosona berapa Pak Ebu ngebu ning belum ngatos pasukane. Lah sekone menang. Bareng pondo Pak ke tempat kabar salah bene Pak Ebu. 10.000 pasukan belum ngatos. Pegena kan Sayyidina Khalid bin Walid. Bende derem kabar sekian ribu tapi ternyata kenyataan kadariya. Wallahu a'lam.
Rubah boleh strategi peperangan. Rubah bisa Sayyidina Khalid bin Walid. Sebelum ngatos nih kak, tak kedik cuma remah perang mau so sepo aibuan puluhan ibu sedangkan dina ning atosan belum ngatos kurang lebih saat nih kak. Terus dia remar ya. Sayyidina Khalid bin Walid langsung mancing. Apa tujuan benar perang dia? Syahadah, mati syahid. Ya wes pas deh wes. Berarti kok iban mati syahid segala akhir ya. Belum ngatos masuk ibuan mati kabir ya. Kan bantu tujuan perang dia terus mati syahid. Nah, membakar semangat Sayyidina Khalid bin Walid. Cek sampai kene ate. Lawan. Seperti strategi peperangan dia dirubah. Iyo bawa boleh Sayyidina Khalid bin Walid peperangan deki mon ketemuan moso deki rios kita nyerang dinak kudu nyerang. Terus nyerang ada rumah pedang ngabuan jadi deki toko lagi dek tanah karena padang pasir saat ini kah. Belum atas orang na pedang toko lagi dek tanah ngebu. Teh temu cok sakone. Can semoso can belum atas biar cek banyak anda yo. Mundur padak ya biar niki strategi dari Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi napanya mana toko lagi dek tanah sampai ngebu sampai makin ilmu niki gebe bireng-oreng gebe nyerep summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Beda nak kanak cera-ceran serep bila ini pondok nyari mairil pak bu tasbih medum ajubaan apa jajan anu ja ilmu nyerep teti orang cok ngecok nyerep je serep teti taburake tak ada kanca gula ngalah abu pesemu jarajo. Cek sini gini beli care boleh tak ngalah ongku nyok bagi abu boleh beli kira takku bocah tas bena yang tomaki do kuda no pelan-pelan yang beda bedin beda beli kira lepulah mati kapi dalam ja yang servis kabit alap punjo to sekatir bi serap tai je ko bene serap mecengar je kabit alap biar je dalam je keng pancing makin tak osom pun tetap serap dia ya serap biasa orang jahat-jahatnya nyerap bilon makin tak osom ngecok makin tak usah serap tanda tangan ngecok dari makin tak usah serap kona serap je lah serap sekira tak ngetel lah ilah tanda tangan je lah bantuan seberia ngebelai seberia tanda tangan lah just ratu na serap je ratu ilmu serap nih sebagian ya sandi ilmu serap resitinya pejabat deh lah ilmu serap aja mapan je luar biasa serap lebih gerigi mun serap lain tak manti pengasih bilon pengasih sih ya ganti PC pengasih pak nggak musuh diri omong gua selalu celeng ya orang sampah mau pas moro PC banyak musuh ya putih tetin pengasih setire tak pati osom lah jareng PC nih kering soki nih kah masih lok lak nih moro fase engki loh iya hajok paham atau padahal tak ngerti jadi lereng soki saya omong tadi PC masih lo mun sengkok waduh masih lah kok sengkokan aduh apa kakek neng di tak gaya sekali orang tadi cuma saya pas jadi tak pas mun soki mana bi usul baik masih tahu usul PT usul mun tadi PC lah dulu saya usul itu neng jadi serep je tak ada je lah pak serep je ganti tanda tangan serep mun pengasihnya ya ganti PC je lah ngengki si orang ngalaman tuh setiap tanya kini sepeda motor apa nak kanan ulung agak misalnya me ulung loraan Ustad aduh nje wis
cek sanga saya kok ada cek ngajak melarat deh cak. Tadi saya tanya ki kada aja letunya nak ada mungkin onggu depan lah akhir zaman nih kaponan atau saya pengasim pian lepas oki masih minta anan siapa kakek terima kor soki nggak musen moro minta siapa deh ya muho roti mapan lamar bareng Kijang Innova mau ini apa kelepek bos saya Agus Musen tak ada yang marah tak ganti Agus Musen lagi serep dia ada setia ya pengasih je lah saya je lah mau putih yang jeleng mau pasir yang lokla oke monoreng soki masih lokla omong tak kata araru moro engki saya moro deh padahal soki saya ada tereng tandi tan baca letak nomera onjangan datang kada kok cak lapar letak onjangan ngarai kok ya lo datang kalau kita mulai lo datang di budi kocak dulu ngalereng soki teh ya bilo gelo dom majajan mun tereng soki aja masih lambat aji aja tanu abah si ibu punya tamu ya nung di budi tore bandang ada apa nggak akan lain neng dulu macam lereng soki masih tak ada datang saya ngonceng untuk sapora mantap sapora kulis sapora nabah deh iya lereng tadi datang kadang letak ngakan sekali ngarah teh gua mun abah datang kado alhamdulillah ya abah datang kado si soki datang kado keteh mun si tandi datang kado teh yang bare lama kita bojo mulai datang enggak gula orang baca letak batik kiai kita bener berjenis cuma kita mulai romoli kita ilah mulai kita ada apa-apa laman saya biasa burung hubung lebodo kiai sudah datang laman yampar buah-buahnya apa keluar kapi macam kau tak lapar jangan gula mulai je kau macam kira jangan gula beda kamak ya beda balon sekejap mulai ngarang kau ngaku kiayan ngarajan kau ngaku oleh nepil dacil ruang kau ngarajan kau legelan ni ke sobung panapa pacet gula datang awal bulan keburu neng daerah Probolinggo ada apa aing pote ta sobung jangan gula ngara reng tandi jangan gula sabek ning tempat engak kantor seneka burung dotong kiai neka rojo ke kabeh jaga yampar lama anu keluar buah mari salaman bi kiai neka nyelente gula mulai gula telepon sopir montore tuli mau wis nyatanyaan mulai waduh kaping surban ducale supluk kaping di gula mulai gula medeng datang medeng mulai di jengkong ongguan imaman ducale supluk kaping punya orang tadi malah tak denger lah apa sahabat baca lah tak potongan kiai jadi karena ban surban dari kebekok nako ya aslinya masuk kisah benda daerah situng daerah Sarkasar orang salah gang kene sudah motor banyak beda orang pokoknya nyerempet totalan jangan kasan macam kasar jangan wis ngalah gula toron dari motor jalan tanya ki panitia ngonceng Gus Muhib di Bajaran tahun yang gila sampean ngambek saya gula ngapakon ngambek tanya boleh ada saya tahu ngonceng saya sobung saone toju gula birengan jualan kacang jurukong seneka gula senapian kacang ngabuk jangan gula ngakan kacang panitia nu gula bingung dah mau kiai gula nang ba gula tiga gula ngakan kacang je kau cek melas saja gula tuh empon baca makin surbanan deh kan itu mola mereka kan kayak kok nago ya boleh ketara aja kiai meskipun munru keburu numpak motor kasem petek demar dalam surban pasang Habib lebot Habib keburu iya kan lah lumayan abri jalan orang nah
La ilaha illallah. Nah, ini dalil bahwa apa? Akhdul jizyah yang kipeneka dalil bahwa diambil dan ditetapkan hukum jizyah baik minal Arab atau minal Ajam, baik mejar jizyah ke orang Arab atau orang non Arab, yakni orang Ajami. Ketika napanya mana tak gelem ya cek masuk Islam, sebagaimana kejadian Ukaidir nikah, saya tangkap Sayyidina Khalid ibn Walid karena menolak untuk diajak Islam, maka harus membayar jizyah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون الله صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك يا الله على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ريع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا
وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وابن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الأبارس قطب شربة بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد الزهبشي قطب المال الحبيب الهبشي وأصولهم وقطب البال الحبيب عبد الله بن حسين بن طارق الخضار المقدم عبد الرحمن السقا أولاد من المخضار وإخوانه ثم حبيب عبد القادر أحمد جدة وعلم أحمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب أبو بكر قرسي ثم الحبيب عبد الله بن وحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر مسلم الحبيب علي السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم وحبيب محمد الهدر بوضاء والحبيب محمد بن يواني حبيب صالح بن حميد تنقل وأصولهم وحبيب حسن محمد بن هود السقا وأصولهم وفرهم ثم إلى روح جهجي جاسم نوسن زوجتي جهجي هاشم رفي وزوجتي الجد عبد الله وزوجتي الجد بر وزوجتي الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه خصوصا إلى أرواح المرحومة مرهتي وأصولها وفرعها ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا رحم الراحمين وفي